дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар сокинону кишоварзон аз қидаҳои назди ҳавлигӣ, хоҷагиҳои деҳқониву заминҳои ёрирасони президентӣ ҳамасола бо ба даст овардани ҳосили якчанд номгӯи маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ баробари таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ҳамзамон қисмати муайяни маҳсулотро берун аз мамлакат содирот менамоянд. вобаста ба он дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар ба мақсади ҳавасмандгардонии содироткунандагон ва истеҳсолкунандагон дар асоси амри раиси вилояти Хатлон ситоди содироти маҳсулоти кишоварзӣ таъсис ёфтааст. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо сохторҳои марбутаи дахлдор аз тариқи хадамоти гумрук, маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия, инчунин кумитаи бехатари озуқаворӣ, инчунин сохтори худи роҳи оҳан барои ташкили равзанаи ягона сари вақт ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо мусоидат намуда, ин ба таъмини пурраи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар дар самти рушди соҳаи содирот оварда мерасонад. таи солҳои охир кишоварзони мамлакат бо пеш гирифтани роҳу усулҳои пешрафтаву манфиатовари кори хоҷагидорӣ ба баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ноил гардида истодаанд, ки ин дар бештар гардидани ҳаҷми содирот ба хориҷ аз кишвар мусоидат кардааст. бо тухми босифат бояд деҳқонони мо таъмин бошад. бо навъҳои чӣ хел мо пештар қайд кардем, имрӯз дар вилояти мо рушд ёфтааст. бисёр намудҳои навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда ки аз берун аз кишвар овардааст, дар вилояти мо парвариш ёфта истодааст. хеле маҳсулотҳои умуман бозоргузарам истеҳсол шуда истодааст. дуюм, бисёр аҳамият додам бо бастубанд кардани меваву сабзавот ва аз сабабе ки мо умуман имконияти маҳсулотҳое ки имрӯз дар вилоят истеҳсол мешавад ба пуррагӣ содирот, чунки меваи мо ҳавои вилояти мо хеле гарм аст, тез меваи мо пухта мерасад. вақте муҳлате ки бояд мева содирот шавад дар ҳолати нимпухта ё дар ҳолати қариб банги сурхро нагирифтааст, чунки дар вақти интиқоли маҳсулот ба дигар кишварҳо аллакай агар пухта расидагӣ бошад сифати худро гум мекард. бинобар мо метавонем гуфт ки дар вилоят бояд мо бисёртар коркарди маҳсулотҳои кишоварзиро зиёдтар ба роҳ монем ва корхонаҳои хурди миёна дар ин самт умуман бояд ки корхонаи муштарак бошад, бунёд кунем ки маҳсулотҳои вилояти мо меваву сабот бештар коркард шавад. طبق معلومات آماری عین زمان از حدود شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان طریق گذرگاه‌های گمرکی 5136 تن محصولات گوناگون کشاورزی به خارج از کشور صادرات کرده شده است. موردی ذکر است که در برابر محصولات غذایی همساله کشاورزان میوه‌های تر و تازه وطنی را نیز به دولت‌های همسایه صادرات می‌نمایند. دهقانان ناحیه کشونیان جماعت دهات زرگر این سال حاصل را تصمیم گرفتند که به خارج کشور صادر نمایند و امسال حاصل به نهایت خوبتر است و حرکت میکنه که در سال‌های آینده از این بهتر شود. این موسم حاصل باغات در ناحیه کشانیان فراوان گردید که قسمت آن را بیرون از کشور صادرات نمودند. ناحیه کشانیان در مقیاس ولایت ختلان یکی از ناحیه‌های اگراری به حساب می‌رود. برابر تامین نمودن بازارهای داخلی محصولات‌های دهقانان ناحیه کشانیان به خارج کشور صادرات کرده شده است. وابسته به اقلیم و شرایط فراهم گردیده، خواجگیداران شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان هر یک قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده کرده در آن انواع گوناگون کشاورزی را کشت و پرورش می‌نمایند که همساله در افزون گردیدن حجم استحصال محصولات مساعدت کرده ایستاده است. کشاورزان ناحیه دوستی با براه ماندن اصولهای معاصر کشت و پرورش در مقیاس ولایت از اولین‌ها شده محصولات بروقتی را پیشنهاد ساکنان و به دیگر دولت‌های خارج صادرات می‌نمایند. نتیجه زحمت و کاردانی دهقانان ناحیه است که امروز مجموع استحصال محصولات بیش از 100% اجرا گردیده است که این نشانداد خوب در همین شب و روز به حساب می‌رود. طور اطلاع داده شد تا امروز از حدود ناحیه دوستی 3505 تن محصولات صادرات گردیده است. ولایت ختلان یکی از کلانترین صادرات کنندگان محصولات کشاورزی در قلمرو جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. آغاز از موسم نو صادرات از شهر ناحیه‌های ولایت ختلان صادرات محصولات کشاورزی کرم، پیاز بروقتی، میوگی‌ها، زردآلو، آلو به خارج کشور صادرات گردیده شد. در قلمرو جمهوری تاجیکستان راه آهن برای صادرات محصولات بروقتی 90%
муайян гардиштааст ва ин имконият медиҳад ки барои ҳавасмандии деҳқонон ва дар оянда зиёд намудани ин намуди маҳсулот мусоидат менамояд. ноҳияи ҷайҳун ки дорои майдони васеи кишту кор мебошад, деҳқононаш ҳар қидаи онро самараноку пурмаҳсул истифода карда, дар он кишти зироату сабзавотро ба таври васеъ ба роҳ монда, аксари бозорҳои мамлакатро бо навъҳои гуногуни маҳсулот таъмин месозанд. мавриди зикр аст ки қисмати беши дурнамои содирот низ аз ҳисоби маҳсулоти истеҳсолнамудаи деҳқонони ноҳияи ҷайҳун иҷро мегардад. зеро дар ноҳия кишти пиёз ба таври васеъ ба роҳ монда мешавад ки ҳамасола талаботи бозорҳои дохилӣ ва берун аз он зиёд аст. айни замон ҷамъоварии полезиҳо дар ноҳияи ҷайҳун идома дошта, ҳамарӯза соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва минтақаҳои гуногуни кишвар интиқол дода истодаанд. бо дар назардошти имконияту имтиёзоти пешбининамудаи ҳукумати мамлакат дар самти содироти ҳама гуна маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон пурмаҳсул меҳнат карда бо истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ сабади истеъмолии сокинонро ғанӣ менамоянд.